E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de GTA V. Peço para todos que estiverem chegando, deixem um like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. Compartilhem o vídeo. Deixem, quem quiser ajuda o canal, apoia o canal. E é isso aí. Bom galera, hoje nós vamos continuar aqui a aventura. Quis direto fazer essa gameplay para adiantar logo, antes de trazer outros jogos para o canal. Para quem estiver visualizando hoje, para trazer logo a gameplay do GTA V, porque é o hype do momento que o pessoal já estava fazendo aí assunto do GTA 6. E é isso aí, vamos continuar aqui de onde nós parou. Hoje nós vai conhecer o Trevor Phillips. Aí ó, o Trevor, a gente vai conhecer e controlar o Trevor, cara. Animado, estou no hype aí. O terceiro protagonista de GTA V hoje vai ser apresentado nessa parte 5, né, a quinta parte de GTA V, e introduzido para nós jogar. Nós vai jogar em Plain Country. Quem não conhece, né, pra mim o Trevor, cara, é um dos melhores protagonistas da franquia GTA. Só vou dizer pra vocês, não deixa de ser o melhor protagonista de todos os tempos. Lunático, psicopata, sociopata, tudo, cara. Ele é extremamente violento, né? Se é que me entende, né? E casa perfeitamente com GTA. Jogos violentos. Traz a franquia, óbvio, né? A maior de 18 anos, né? Recomendável, né, galera? Quem tiver criança aí, por favor, joguem acima de 18 anos, né? Porque é um jogo violento, envolve drogas, tráfico, o mundo do crime, né? Ele aborda. Eu tô conversando com vocês enquanto o jogo aqui, a tela de load carrega, né? Demorando aqui. Trevor Phillips. Vamos lá. Aqui nós estamos começando com o Franklin, né? A tia dele. I'm so stressed out you interrupted my menopause. You know that's the truth. Vamos cumprimentar o Chop. Vai sair um pouco das aventuras de Los Santos, né? Que nós veio aqui. Nós vai direto na casa do Michael. Tem uma missão pra parar, mas vou deixar mais pra frente. Passar prosseguimento na história. Opa! Vamos lá, vamos lá. Tá, porra. Acho que eu vou também fazer uma live curta hoje, galera, de 1h30 no máximo. Não sei, vou pensando aqui. Legal essa música. Vamos lá. Vamos controlar o Michael aqui. Vamos direto no ponto de vista do Michael, né? Eu quero chegar na casa do Michael eu mesmo. Quando o Franklin chega, né? Ao mesmo tempo. Quem assistiu o último episódio, a gente teve
O golpe é a joalheria, né? Evangélico, acho que chama. Inventário. Eu quero tirar esses óculos. Eu não mandei ficar com óculos. Oh, there you Ah, are. I feel like we haven't seen aí each está other in você, forever. You want to have some Sr. dinner Phillips. later? I'd love to, but Jantar mais You tarde eu know, adoraria yoga mais. waits for no Amanda. another time. Parece que no novo treinador yoga, né? Ah, eu não tirei o óculos do Michael. Oh, hey, there you Ah, are. chegou. Aí It's está cracking. você, comemorando, né? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did it. É, you pode crer fucking que ain't estamos right, de we boa. A did. gente conseguiu. É, pode So, here's the acreditar. shot. Lester's offloading the gems. He knows O a Lester tá guy. descarregando as 50 joias. cents on Ele the conhece dollar. um cara que nos consegue 50% do valor. Hell, we might actually have a little spending money left after we É pay off isso that aí. psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, Livrou. right? I hope so. The whole job. Será que isso livrou dos Everything problemas ou about só it. começou os Anyone who problemas? knows your file, what is Davey. wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that E o fruitcake Trevor, realizes no olha one lá. finds out Se you're aquele alive, pirata you perceber, are não descobrir que você está vivo. fucked. Don't Você worry tá about Trevor. completamente Trevor's fudido. dead. It's gotta be. Besides, Tem que estar. I didn't have nothing to do with it. A Letícia, eu não Whatever tive the hell nada a it is ver com you're isso. talking Ah, sei Really? lá o que for. É sério? Really? Olha lá. Ih, tá passando na televisão, ó. Oh, hey. Albert Story had a lucky Oh. escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just Albert doing my job, Staley. and I said to this guy, E eu tô "Hey, fazendo you meu gotta move serviço these e pra um bikes." cara. I Ei, don't você know quer anything tirar about essas that. montas? Eu não sei nada This sobre other isso. guy runs out of the shop, Ih, pushes rapaz, him é o over and Trevor. says something like, "You forget thousands of things every Tá day. transando com Make a sure this is esposa one do of them." John Kravitz lá do It's The pretty Lost. scary. Back to Isso you foi in the bem studio. assustador. De volta com o estúdio, olha lá. É a introdução do Trevor Phillips. Trevor, baby, you Trevor, wanna querido. smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! Não faça isso, Johnny. Trevor, você tá pegando a minha garota? Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get Antônio. high! We all get high! But that don't make Todo it mundo right! fica chapado. Leave it! The crystal has got us, babe, but it don't make it Ih, right. Don't make rapaz. nothing right. Not Ron what you e done with me. a... I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Tô te avisando, John. Trevor! I'm talking to you, Trevor, motherfucker! ih, rapaz. Are you? What are you saying? Ariel, Fucking my o que girl, você está man. It's dizendo? wrong. Comer a minha garota, I cara, gotta isso é fuck errado. someone. You want me to fuck Quem you me lembra, instead? galera? O John Is that Kravitz the da problem GTA here? 4 The Lost and Damaged. Take Quem off, tiver, you assiste aí no canal. boy, all right? Let's fuck. Tira as calças, um cowboy. You think É, this is é, funny? cara, é insano Told him to ver leave como it, o Trevor. fim trágico I dele, told né, him. no GTA Leave V. it. Leave it. Shut up, Olha Ron. lá. I'm a Cala a boca, Ron. fuck me a method, ain't I, cowboy? Ele encontrou Get a my morte boys nas mãos sucked do from his Trevor toothless Phillips. gums, huh? Fuck you, Trevor. I still love her. Eu ainda amo ela. Boy, hey, I know. Hey, come on. Tá bom, cowboy. mean nothing by it, man. I just I know. Você não era. I know, Ah, cowboy. pedi It's okay, desculpa. man. Give me a hug, yeah. Aqui, ó. MC The Lost. Fucking shit. Cunt. Cunt. Nossa, pisou nele, hein? Viado, viado, viado. Who the fuck are you speaking to? Who? Por que você tá I'm falando, pô? talking to you, huh? Quem? You fuck. Johnny. Seu Next merda, time, don't get in Johnny. my fucking face. A próxima I vez não just chega saw perto da minha a fucking casa. ghost and I gotta hear your crap. Get up. É o capô de ver um fantasma do passado, Fuck you ó. then. Fuck you do that. Wade. Nossa, cara. Agora a gente vai controlar uma. Fuck. That dopey cowboys forced our hand. We gotta find the rest of the lost. Deixa ela chorar aqui, a esposa. Vamos entrar na caminhonete. A mulher do John. O driver é louco, cara. Wade, this ghost I saw. His name is O nome
nome dele é Mike Townley. Dowling. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? É bom, meu primo tá lá, mas eu não. I don't. Find him! Wade, Does this mean I don't have to come see the bikers? we're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the It's desert a wrong and then way. quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to Tô assistindo disrespect o women? protagonista de GTA V, galera. Disrespect? What? I wasn't Caminhonete disrespecting. grátis I was no just primeiro saying we should kill her. You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone Não tem got mãe. mothers, at least one. É, Driver é doido, né? Onde nós tá? Nessa parte do mapa. Brain Country, né? Outro estado. Aqui tem a heliporto, né? The bikers are meant to be over by the farm on Os the right. motoqueiros estão fazendo a sua direita. Vamos ver aqui a loucura. Uou, uou, uou! Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, Ashley, I just did just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Daqui a pouco desse pe- Ih, rapaz! Nossa, nem vou falar. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy! Hey, you mind hey, that I hey, fucked your old cowboy. lady? Sorry. What was that? What? No, Sorry. no, you don't mind? Oh, because you're a dead man, and the only sentient part of you left is a Oh, little bit no. of brain and the gristle on the end of my boot. Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like Oh, your shit. denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's Oh, all- irmãos. Well, looks like you got something you want to say, huh? You got Oh, something you shit. need to say? This better be bullshit. Oh, where you guys going, Better huh? bullshit. Let's go, ladies. If that van takes us back to the camp, this Vamos lá, area ain't perseguir gonna ele. have a biker problem much longer. Vamos lá. Começou. The van's gotta pass, but the guys on bikes can go. But the guys on bikes can go. Já vem. Maybe you should hold off shooting the van. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, they fucking didn't think you could harm the idiots you are. A verdadeira I thought festa you was letting começou. them go to the others. You need some seatbelts back here, or straps or something. Gotta slow it up, man. That's a sharp left. Hold off till we get there, right? I can't see us taking out all the bikers this go, boss. I mean, there'll be some who makes the set. Matamos mais um. There'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that. If not today, their time will soon be upon Agora ele vai chegar logo. Okay, now we follow the van back. You keep left. We might be able to jump across there. Uou! Vai eliminar a van. The van won't get there if we shoot it too much. Are we meant to be letting the van run? Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Deu um palpite. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Shep. Eita, pô, a gente tá dando uma volta. We do this now, Ron, all of us. Right there on top of É o lago, né? Pra indicar aqui. We're right on these bricks. Whoa! Where we go? Come on. Nossa! Come on. Come on. Vamos lá, vamos lá. Oh, look, they're pulling Por up. essa bandeira. You did it, Trevor. They're stopping. Ah, aqui é o acampamento deles, ó.
the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Take it, Clicker! Get away! Get away! É uma guerra declarada. Step right up! Step right up! Se aproximem-se. Die, you biker fucks! Vão seus motoqueiros de merda. Now! Who have I left out? Habilidade especial do Cyborg. Understand your pain, friends! I'm here to offer a way out! You're fucked! I'm fucking you! I'm in a bad mood now! Are you happy? I'll tear you apart! I'll kill you! You forget how to use your horn? Nossa, cara. I'll teach you! Nossa, o Léo é insano. O Ron e o outro nem me ajudam, hein? Covarde. On your fight! Dá pra explodir o local. Johnny's dead! Terry's dead! Clay's dead! Nossa! Industrial accident! Look at me! I'm in a motorcycle club! Where are you going? It was just getting excited! Ei, vem aqui. Voltem aqui, seus covardes. Yes! O é doido, né, cara?
Just step in. Anytime. Chuck, now! Vai, Ron. Wait! What are you still doing here? Wait. I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? And get me some sticky bombs! Vai logo, rapaz. Vai logo, eu mandei. Vai. We're dropping in on Ortega. The Aztecas? That makes me nervous. Don't be nervous, Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor? We don't need to. Now the bikers É are pelo gone. Nath, né, It's just cara? us, the Aztecas, and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contract's gonna buy crystal fast as we can cook it. You just gotta meet them at the end, man. Yeah. Fine. We're nearly there. Isso, legal. Tudo bem. Vamos lá. Os astecas, né, agora. Vamos ver. Trevor! Go do it, man! Vamos lá. Here we Go! Uou, nossa, cara. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my saucy friend. You Essa are foi, out meu of business. The Lost MC are out of Lost business. MC estão The fora do guns mercado. and crank in this area go As drogas e as armas na nossa área, ocupadas pela Beverly Enterprise, ou elas não passam. Trevor! This is happening. They're gonna green light you after this. He's looking at me. I'll go away, man. But my people. Oh, that feels Ah, não respeita, já era. I guess he don't run nothing no more. Eita porra. O Trevor vai resolver tudo uma vez por todas essa situação. Com ele é assim, cara, acerte com tudo. I don't know Poucas what ideias. these naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity Menta personified. vitamina. You sure? Keep the lock there. It was Trevor. time to put my affairs in order. You going somewhere? As soon as I find that specter on the TV, Michael Townley. He's your buddy. You said got shot, right? You Michael guys Townley. run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. A sombra do Michael no passado vem, né, Troy? Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how do you know it's him? It's his M.O., and it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone Trevor. wants you to think he's Você alive? pensa que ele está vivo. I was fooled when I thought he was dead. Vou enganar I quando ain't achei que ele tinha fooled morrido. now. Não estou Michael enganado Townley agora. lives and breathes. O He's in Townley Los está vivo e Santos, and he's respirando. got Ele está em some Los Santos. Tem explaining to do. explicações They a dar, could be né? trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far, even Olha o for you, deserto aqui, Ronald. a cidade da hora. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going, just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. The company needs you, boss. You'll do fine in my absence. Vai se virar I bem na don't minha know what ausência. this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. What he's got is answers. O que ele tem são respostas. Get out of the car, Ron. Saia do carvão. Eu preciso de tempo pra pensar. Run! Run, corra! Eita porra.
essa é a casa do Trevor. Você pode salvar o jogo, dormir na cama e trocar de roupa enquanto é o quarta-roupa. Tudo por quem o Trevor. Ai, que energia, mano. Nossa, que lunático. Ai, ai. A casa do Trevor é tomar uma cerveja. Ah. Parar de beber, vai, vai. Interagir com os pedestres. Oi, Trevor, acabei de conhecer uns caras do culto altruísta. Eles têm um acampamento em algum lugar das montanhas e dão dinheiro para levar almas perdidas que precisam ser salvas. Eles parecem até uma grana fácil. Só precisa deles para a janta, Ron. Oi, Trevor, é o Brett da cadeia. Trevor, espero que você esteja bem. Faz um tempo que não escrevo para você. Os quartos dizem que logo foi. E agora? You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. The business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? Oh, What okay. the fuck is wrong with you, damn it, Ron? I'm gonna have to discipline you. You know how I feel about that. Deixa eu ver deixa eu ver em relação ao Brad. Entender nenhuma confusão, ou seja, se entrega logo. A cadeia não é ruim. Valeu por perguntar. Você não vai acreditar nisso, mas o Michael tá vivo. Vive morando em Los Santos, vi na televisão. Vamos ver as roupas do Trevor. Vamos salvar o progresso, né? Óbvio. Vamos fazer essa missão secundária. Pera aí, galera. March. Olha lá. Move! No effing. Porque vai violento, mano. Well, I'll be fucked. Chefe, tem um pessoal correndo no Stock Car. Você deveria experimentar, a menos que não queira. Pode ser divertido ou não. Você pode ganhar um carro se for bem. 8 Stock Cars estão disponíveis. Ah, é? Por favor, não me machuque por isso. Corridas Stock Car. Ah, avião acrobático. Desafio contra o relógio. Da hora. Eventos off-road. Venha e participe das corridas off-road mais animadas do país. Traga seu próprio veículo e atinja seu limite.
na arena. Nossa, cara. There you Mark. are, handsome. Too much. How have you been? Lá não. Simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between Em joyful algum lugar and entre peachy. alegre e joinha. Even in this world full of scum Até and neste mundo tragedy, escolhe de it's Hitler. only right that we all bear our share. Ah, Take this poor caçador de wretch recompensa. on the run, desperate, Foragido. alone, about to learn the true Sozinho. meaning of suffering. Precisa aprender o all verdadeiro for a significado. few Tudo thousand por um pouco bucks. milhar de dólares. Think you can find him for me? Você acha que consegue Every encontrar man por has mim? his talent. Todo mundo tem esses talentos, Vigorous mal. administration of justice is one of mine. That's Meu why I Deus. love you, Por isso que eu amo Trevor. você, I'll Trevor. send you his file. Vamos lá. É, agora ele é um caçador de recompensa. Vou pra caminhonete melhor. Missões de casa e recompensa estão disponíveis. O Trevor receberá e-mails da Malta com mais detalhes. Opa, já tem missão aqui. I tried, Trevor. O que aconteceu? Come quick, boss. Bagunçaram aqui nesse We intervalo. were here for you. Here for Eles you vieram aqui. Was here, and bikers. After you Os killed Johnny motoqueiros. Kay, and they damaged Depois você my matou o Johnny stuff, Cage, huh? que They eles smashed danificam my- minhas they coisas. damaged my soul. Ah, olha pra This essa. statue here of impotent rage. Essa This estátua aqui do furo fucking meant imponente. more to me than Johnny K meant to anyone, and they O que o smashed Johnny Cage lá. those pathetic midlife Aqui crisis, instruções, motoqueiros aí. hog-riding, shaven-headed, fruity leather chap wearing fucking Já assholes. corrompidos com os filhos da puta do they're Caiai. assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little Oh, shit. wait. Hey, Michael fucking Townley, right bitch wife, 2 kids, Ah, 45, achou find them. dois Los filhos. Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. Ué, já achou isso em Los Santos? Fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking E a cousin. porra do seu primo, Am I ok? being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Sim, Trevor. Obrigado, Smile. Wade. Agora sorria. All right? That's better. Ainda não foi procurar. Now, Ron, Pronto, tá com medo. I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The Que fucking chique. cheek. Que chique. Olha lá. I gotta make a stop at ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Quantos que eu tenho aqui? I'll come in your ear when I get a hold of you. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Vamos lá. Now then, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire.
Melvin. That's the rifle I need. She'll do nicely. You got a scope and a suppressor for this? They won't hear me coming. A mira avançada. Get that look off your face. I know you sold Cletus his gun and he ain't got 3 brain cells. Legal. Cadê o João? Run! Run! I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are! 2 planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate Tá aí, a them. gente tá pronto aqui. Yes, we are. Sério isso mesmo. I'm waiting at the water tower. I don't see the Esperar eles, né? but I do see a hell of a lot of bikers. I'm up the tower, Trevor. Tem que aguardar, né? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? You get a better view from the top. Talvez seja melhor no topo. Veio passando, cara. É esperar mais da metade do dia. Escureceu. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Aí, galera. Relax. Ai, ai. O Lever é louco, cara. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Over by the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or Vendo você, something. João. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Caralho, cara. O que eu fiz isso aqui, cara? They got a guard at the bottom of those steps. Under the control tower. There. There's a guy there, Trevor. Guy. What guy? Right there. Can you see him? I'm a- Good kill, Trevor. Isso! Keep it moving. You hear that? I hear an engine. Don't see that body. Quick,
Lá vai uma. And there's the other. Lights off! Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Pronto, não vai te despertar a atenção de ninguém. Hold fire. We gotta see what he's up to. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out of the van now. Do it. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Shit. You gonna take him? And they all came Todos tumbling down. eles caíram. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. Clean shot, Mais Trev. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. Down he goes. E lá se vai outro. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank Vai and logo, plant João. the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Someone's coming out the far door, man. There's a second guy coming out of the building. He's seen it. Smoke them, or he'll get the others. No, please. Good kill, Trevor. Aí, cara, finalmente. Vai, João. I'm not fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? And watch out for the tank. It'll go up if you hit it. I think someone's coming. Shit. He knows I'm here. He sees me. He sees me, Trevor. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper! Incoming! Eu tô ouvindo helicóptero Oh, pra we need caminho. that chopper. Just fucking drive. You're bikers. He's looking for us, Steve. We ain't gonna get him down when he got tactical superiority. Nossa, If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Mateu! Começou a pé. The pilot plane didn't work. They know they're being attacked. Plane's in the hangar, man. I'll get the engine running. If you can clear the runway. I don't see none of the guys who came to your trailer here. One guy is as good to me as another. I'm afraid I gotta confiscate this weaponry. Vai explodir tudo, sai da... I think I saw a man pointing his bows. Happens to the best of us. Now start that plane. Hey, where were we?
Acabar com esses desgraçados. Agora. Agora tá falando minha língua. Desgraçado. One dead biker is as good to me as another. And where were we? Happens to the best of us. Now start that plane. Make your peace, gentlemen. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá roubar o mercado dele. Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Vamos, go! Come on, let's go, let's go! I guess it's time to use those explosives. Get me to that plane. Let's go, Ronald! Get me to my plane, Ron! Nossa, cara, que loucura. Merda. One for you, perfect job, correct! Eu tô todo mundo da mora. Nossa, velho. Suppose there's room for a passenger? Nossa. Que loucura, velho. I told my contact to meet us just off the coast. Uou. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Pull over or something. Well, the man on my... Nossa, velho. wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Hey, let him go, Lazy. That guy is clinging on. Oh, there he goes. Fine, I feel safe. Ah, o bom mercador da So, vida. who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the A lots personagem da área são próprios de voo. Ela tem uma habilidade de voo mais elevada do que o in Michael. the south are nephew brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Nossa, tô Why would you tirando make o assumption avião. like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. A
Controle aí, meu. Nossa. Yeah, sure I was. Que loucura. Conhecendo mais da metade do mapa aqui. Nossa, cara, que loucura. Someone's out there and wants us to know it. You think it's the buyer? O que que eu fiz agora? Ah, tomando. The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get off. Do a roll or something. Ora, tem Fine, I feel safe. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely be sending them. Or our other neighbors, those in the south. Our Nossa, cara. Mexican brethren. I assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Tá amanhecendo o dia. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh, yeah. Yeah, sure I was. There's a flare. Ah, é por aqui que eu tinha que ir. It's there. That's it. Let's do it. O mar, cara, que da hora. Fort Zancudo coming up. If we fly low, we ain't gonna show up on military radar. É, tá no litoral. They got the packages. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, Oh, if you entrega beat me to the Space airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. You wouldn't really do that to me. Oi, would você you? passar pela ponte, hein? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on Toma no cu! Não vou mais passar por essa ponte, não. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. you. Wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Stay low over those wetlands, Essa boss. missão é grande, hein? So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Mexico. Kind of boat is Oscar Gun Oscar
Kuzma, ele tá ligado com os quartéis, né? Oscar Kuzma. Vamos fazer um trabalho, né? Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Rod. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. Ok. Oscar Kuzma. Agora só no jogo 7:35, segunda-feira. See, Trevor? You won. You're the better man. As if there was any doubt. Sai, Trevor. Oh, conseguimos! I think that was adequate restitution. Eu tinha que foi uma indenização T4 pra minha estado That por was a impotente. mighty fine statue, Trevor. Era uma That was a mighty fine piece of plastic shit. plástico de merda. But there's no price for Mas a emotional pico emocional não tem attachment. preço. I mean, you might forego your cut to Oh. alleviate my heartache. I might. I mean, I will. Good idea. We Eu don't vou have boa time ideia. to dwell on that now, because we got more runs, Ron. Porque temos If mais there's que fazer, one irmão. thing that they need south of that big fence, it is guns. É as armas. Oh! Phillips Industries. Industries. Technical expertise. Managerial innovation. Maior puxa-saco, Ron, hein? Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Or master. Papá, preciso meditar. Or both. Ah! Agora você pode comprar várias propriedades esse ano, criança. As propriedades comerciais disponíveis para compra estão localizadas ali. Uma vez compradas, elas irão aparecer coisa. Outras propriedades, como garagem, podem ser compradas e usadas para armazenar em grandes quantidades de veículos. Entendi. Propriedades adquiridas e pagar uma renda mensal. Muitos negócios precisarão que você conclua missões administrativas para aumentar a renda. Isso aí eu vou fazer. Da hora. Vamos comprar essa propriedade logo. Oi, Trevor, fui informado de que esse que? Malte I'll have to keep an eye out for you. na pedreira. Ah, é o Ralph. Vamos lá então. Comprei a propriedade. Ei, G. Yeah, Oscar, what's up? Oh, keeping it tranquilo, bro. Ah, tá tudo tranquilo, mano, man, sabe? just crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican Não, criminals, não, so Sprite. someone's gotta step it. Oh yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Cara, eu nem Anyway, sabia. ship is Os still caras, mano. for the both of us, but completion is tough, bro. To control the market Vai dar down there, muito lucro, né? Isso aí. control supply up here. We got a couple of local contracts to help us out stateside, so this plane is Ele loaded vai with ajudar a shit. administrar o hangar, A né? couple of drops to come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good... Ah, okay. I'll be on the radio, man. That's great.
Por aí. Vamos fazer algumas entregas aqui, aproveitar. Você comprou um hangar para peixe de pouso MAS 15. Esse pretende irá transportar ou portar. Você irá receber 5.000 por carregamentos terrestres e 7.000 dólares por carregamento aéreo. Pô, é muito rápido, cara. Usa o buck para entregar o carregamento. Vamos fazer a primeira missão administrativa. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Oh, you're on the edge. I like that. I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was Really? made by a child Agora for a leva o school filho de project. cintos, Luiz. You're just a typical classic light aircraft enthusiast Nós enjoying temos o Trevor crisis. No profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got 2 deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Easy. Roger. Oscar. Trevor. Trevor. Da hora, hein, cara. Ó. We have a confirmed Entrega delivery. já firmada. Nice work, Trevor. Google sobrevivendo de avião. Acampamento do Augusto, né? That one's a hit. Good work. Head for the airfield now. That was my last stop. All good, Trevor? Oscar. Que onde, compadre? Oscar, aham. You spoke a real language? Damuna mamada. Jarama Aruma mamacita. Shit, man. You even know what you're saying? I learned everything I know from some lovely ladies just south of the border. Okay. How long you been up Okay. here anyway? You seem to know your way around. Maybe 5 years on and off. I pretty much stay north now. Too much competition. Have to stay visible. And you? I mean, even I know that ain't a San Andrean accent. Sandy Shores, few years. Self-destructive right-wing misfits, meth, guns, incest. Closest I could find to the Midwest. Ganhamos dinheiro, hein? Vamos ver esse aqui. So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, Matt. We use this to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon or a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. We'll be ready to dismiss it around. I think you'll find rural
local de entrega. Ah, sim. so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? I'd go cross country if I was you. Roads are too dangerous. Aqui no local da mão. In and out. You're a ghost, man. Don't you know? That's how I like it. É. Tá, tomar no cu. Yes, conseguimos. Holy marbles! Vamos lá, galera. Ammunition. Tô falando aqui. Você já devia ter recebido o pagamento do Oscar pela minha pista de posto doce. Lost. Parece que está vazia agora. Você acabou com ela. Acho que isso oficializa você como o mais novo dono. Ah, Philip Industry. Vai lá dar uma olhada. O que essa caminhonete tá fazendo aqui? Vamos salvar, né? Deixa eu ver hoje. É uma duração de 1 hora. É mais de 1 hora de live. Dormir um pouco. Vamos pro bar lá, né? Vamos ver onde o driver tem conta. Esse Bank, será? Não. É Bank of Liberty tem conta.
Deixa esse casal aí, eu não vou atrás agora não. Well, I'll be fucked. Agora quebrei o farol já. Hope you're gonna pay this time, Trevor. You hope what? Forget it. Just don't break anything or hurt me. The cheek of it. Maybe I'll pay, maybe I won't. We're two local businesses supporting each other, Melvin. I don't have to shop here. All the disreputable people smuggling guns into the country these days, just be grateful for my patronage. Of course. Sorry, Trevor. I hate my life. You know things are bad when Ma turns you down for a date. That's you all done. This is extremely uncomfortable for me. I think that you made the right choice. Esse silenciador arma. I hope this is nice Trevor who pays me day rather than evil Trevor who hurts me day. Vou chamar a polícia aqui. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Nossa, cara. Nossa, cara, olha que da hora. Rush that son of a bitch! Red dickwad. Enough of you. Keep that asshole entertained. Já morreu. Disgust me. Covering fire! Já mataram o Melvin. Isso que é da hora. A polícia aqui pro encontro. Comissão. Vamos pra missão aqui, galera. Lugar no bar. Acho que vai ser a última missão hoje também. Ah, porra. Esse aeroporto agora é meu, né? Que deu lógico ele. Ó. O tamanho do aeroporto. Aí. Vamos fazer a última missão, acho. Sr. Shen.
O Brain Out, lugar de antena, né? Um bar. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets Nossa, banned. Clever Phillips, Industries, olha lá. Oh, He's one. Ban him. Can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. enfiou só o submarino. Agora me ajuda uma bebida. Okay, but any more Okay. bodies turn up in my bar. I Vai swear, aparecer o cadáver I antes de will você só estar punido. serve you. Não vamos mais atender você. Here he Sr. is. Phillips, olha lá. Yes, Mr. Aqui Chang, está ele. pleasure to meet you. No, I am Sr. Mr. Cheng's Chang, humble translator. Mr. Cheng now. Mr. Chang, olha lá. Ih, o cara tá no norte, hein, olha lá. Mr. Tao Chong is pleased to meet your acquaintance. Oh, yeah, he seems it. É, Sr. Chang, olha lá. What the fuck is wrong with him? Qual é o problema dele, porra? Nossa, I'm cara. out. No, don't go! Please, Não, não vai. I beg you. If you go, his father will kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is Nós serious vimos que a Clever business. Phillips Pay Corporation good negócio, price. né? Things work out, we partner. Tudo funcionando. Big money. Ah, tráfico, né? Alô, Xi! Let me show you the É. operation. Deixa me mostrar a operação. Ah, não. Jeff, Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecs are coming. They think you took out os Ortega. Aztecas estão a caminho. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, Mr. Cheng Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, local wars only. Mr. Cheng Sr. has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window. What's up? Throw morals out the window for a Ah, paycheck. tá legal. 他说他期待与我们做生意。Vamos lá, vamos pular. Peraí. Vamos! Nossa, cara! O intérprete morreu. Ai, caraca, essa foi boa. Morreu o intérprete, essa foi para de shorts. Que da hora. Jeff, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecs are coming. They think you took out Da Ortega. hora, cara. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, Mr. Cheng Sr. is very specific. He wants a good,
paycheck. 他说什么？他说他期待与我们做生意。Vamos lá, macarrão, Xoxinho. Grita lá, da hora, cara. Isso, aquela hora. Oi, oi, olha, isso aqui pouca gente sabia dela, assim, ó. Help me! Help me! É legal as reações. Vou mais uma vez, galera. Aí não gritaram, vamos pra missão. Amanhã é o dia. Trevor, think I belong. Jeff, Mr. Chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang. São nosso convidado, senhor, temos o senhor Shake e o senhor Muito Star. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, Tá all right, seca, gentlemen? né? Please, come check out the storage facilities. Go on. Aham. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Senhor Chang, nosso convidado, né, para se proteger. Tour will recommence shortly, gentlemen. Cavaleiro, Should we get posso going? irá começar. Yes, chef. Sim, chefe. Ih, rapaz. Quer vir, Thought you were having visitors? What's that little free thing? I think it's time for the Aztecas to die. Vou acabar com a raça dele. We ain't got all of them yet. Shit, man, they're through the fence. You gonna make this yourself. Nossa, que demais. That's it. Nowhere to escape now. Give up. Look out on the left side. They got the whole contingent here. This is a place of business. Where's the Nossa. rest of them, eh? They got behind us. The back of the building. Come on, come on. Trevor, man, get behind something. Get off my property! Grenade launcher. Oh, aí sim, lança granada, fica chefe. There's another. Now I really am gonna put you out of business.
estamos acabando a corrida. Let's move it downstairs. Come on. Aqui onde faz droga, né? Menos a vitamina E. Aqui é o laboratório de droga do Trevor. They're coming in the door. Get down. This is extremely unprofessional! Come on, US scumbags! Look at them. They're broken. Vou pegar o desgraçado. Go back to the lab and get me a damage report! Gotta let our potential business partners out of the ice chest. Falaram como covarde. Alright, time to recommence the tour, gentlemen. Uou! I think we have seen quite enough. Kaito, Pode ir. I'll swing by and sign the contracts, alright? Just Vou passar ignore esse the bodies. contrato, tá? Só ignora os fotos. Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Aí tá bom. Porra, claro. Jack, olha lá. Nossa, quebrei tudo, cara. Vamos ver aqui o laboratório do Trevor. Da hora. Serviu só para produzir o Trevor aqui, tá bom. Não podemos escolher ainda. Michael e Franklin estão esperando o apoio da Baixar depois do golpe da joalheria. Alternar indisponível. Ah, isso já passam uns dias, né? Ó, rede social do Trevor, galera. Trevor, talvez você esteja certo. As mídias sociais não são divertidas. Mas da minha mulher é aquele coisa. Eu acho que só tem um Ron como amigo. E o Wade. Acho que você está certo. O governo com certeza monitora essas coisas. Você linou na minha pirita outra vez, nossa própria pista. Trevor Films Industries. A gente vai longe. Desculpa pela estátua. Você foi incrível hoje, Trevor. Eu queria ser um piloto treinando na Força Aérea. Igualzinho a você. Puxar saco, né, o Ron. Quem que é essa? É Ashley Fuller. Vocês pagarão pelo que aconteceu com o John. Nossa, cara, que da hora. Ó. Quer dar uma gerada, dar uns tiros? A Ashley Butler. Ah, tem que ser muito idiota pra postar qualquer coisa aqui. O Trevor me obrigou de novo a colocar o pinto no... Ah, não. Não. O Trevor algum dia vai pagar a gente. Ah. Última atualização. Ah, pelo que fizeram com o Johnny Cage, né, cara? Você vê que as redes sociais do jogo, isso que é legal, galera. A rede social do jogo
interage com a vida do jogo conforme o tempo passa, né? Isso que é da hora, cara. Agora aqui, conhecemos o laboratório do Trevor, né? Mas vai voltar a descansar e salvar o jogo. Vamos voltar pra casa do Trevor. Aqui mais pra frente, galera, a gente vai fazer essas missões do resto do Trevor. Sai da frente. Deixa eu ver o negócio. Rain Country é da hora. Vamos ver aqui. Olha o estacionamento da casa do Trevor, cara, que da hora. Ô, Ron, o que você tá fazendo? Oh, shit! Olha que tá bebendo, cara. Out of bullets! Oh, Lordy! I'm out! Gee! Vamos ver a televisãozinha aqui. A casa do Trevor tá meio bagunçada aqui. Olha o furo imponente. On your dime. Aí, legendado. Finally rich! I understand how economics work and what the working class needs! They want a six-pack of beer. Deixa passar o furo imponente. Nossa, a casa do Trevor. Nossa, a casa do Trevor tá uma nojeira, né? Baratas. Passar mais um dia. Bom, galera, eu acho que eu vou me desligando por aqui. Hoje foi mais para introduzir o Trevor no GTA. Vai ser menos de 2 horas de gameplay, já 1h30. A gente... Terça-feira. A gente vai continuar no próximo episódio para cumprir essas missões secundárias aqui. Essa e essa. Um ponto de interrogação. Aí a gente continua no próximo episódio. Pra parar de fazer... Pra focar nessas missões principais do modo história, conforme vai aparecendo missões secundárias, né? É isso aí, ó. Conhecemos sobre o amizade pro Rain Country. Agora a gente vai fazer essas missões. Acho que com certeza na próxima parte a gente vai pra Los Santos com o Trevor Phillips.
É isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Peço pra quem tiver aí, deixem um like, não vai custar nada. Quem tá tiver no Twitch, participe do canal principal, contato com a televisão, gameplay. E depois participe também da comunidade do Discord. Quem quiser participar, sejam todos bem-vindos. Eu quis adiantar a GTA 5, com certeza eu gosto muito de mais outros jogos. Mas é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado.